ariko se buretse ndayagwara uko watsinze we ntabwo ariko ndagira amanyanga ngaye aha muze yego ufite imyaka ingahe 55 aha watubwira abaperezida babiri batatu bo muri East Africa ukatubwira n'abaperezida babayeho guhera mu 1990 gushyika ubu ubwo n'abaperezida babaye mu Rwanda ukatubwira ndetse n'abandi batatu bo muri East Africa nk'uko uriya yamaze gusubiza abayobozi babaye mu Rwanda haze Petero Buyoya umuntu kagiye kumbuza amahirwe bahunga nk'ubu ngubu uramutse uvuze yuko isi igiye kurangira ejo isi ikarangira ejo ni igiki wakora kugira ngo